الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nga ba'do, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anjari mga palanggungan si kami natiranan, alhamdulillah. Yan may sab kita niyo waktu na to ini. Ang waktu sa alga-alga. Tuhan na to Rabbul Alamin na mga sila amoy in kumawa simparsukuan nila. Murah-murahan in waktu ini amay nang na to ini punan sa lagbo-lagbo dito hadarat si Alamin, amin mabista kato amal magriba siya kato niya insyaAllah. Manjari ha waktu ini, yaring guru tamulia, amin di mail kato patumtum waktu ini, nak magpalukay. Ukbal ko in guru kalasan, wairun albaing de kalsyakad min Nasir Rahman, fal yatafadal siya datu baspo. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan.
Umatud na isab kami kanap pangadjian. Lagi-lagi masimarisira kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayati kahangpu paayati kahangpu tag-isa Hasuratul Zumar. Di ayat ini mga kakasih sin Allah Ta'ala, kakuyagan ha mga bariman usog, iwan bariman babae. May taiyad to kakuyagan, aun tiyo-tiyo, iyanughara sin Allah Ta'ala kanila, kasanyangan hadunya, aula-aula na kasanyangan kakal adlaw wanakana. Mga anak po tiranan sa barang sinabutan sin suara ini, kanalun na to marayaw, sindumiwan sinadlaw, lagi dungdungan na to, inparman sin Tuhan, iwan hadis sin junjungan alayhi salatu wassalam. Kalna hinapusan Nabi iwan Rasul, damikyan hinapusan umat. Damikyan hinapusan singgumi. Mga anak po, para kala dakula. Di maula-ula bukon para kala siwi-siwi. Dahil nga sabab yadto intuhan taniw Rabbul Alamin, piyatumtum mingkatan manusia, aula-aula na in piyatumtum bariman usug iwan bariman babae. Tenguan taniw mga anak po, in pawaita sin Allah Ta'ala pakahinapusan Nabi wan Rasul. Damikyan hipawaita marikato taniyo. Palman si mahasut si mahatinggi. Qul ya ibadillazina amanu. Papawaita sin Allah Ta'ala. Daing kanya harap maun pajunjungan na to alayhi salatu wassalam. Pabaitaan, hintuhan, inipon niya. Qul ayyuhar rasul, liibadillazina amanu bi wa birusuli. Ya kau nabi kahinapusan, baitain mga ipon ko. Gugulalan dakula. Pabila ing gulalan niyan dahil Allah Ta'ala, gulalan sa lagu-lagu. Dahil nga sabab yan imbar iman, di siya maggulal simbaran niya. Damit kiyan tiyatangkisan niya na ing gulalan sin tao. Dahil nga mga pag-ambulda, hamasa na to ini, wala nakulal marayaw, hamahadya na. Natengukan na to magbalik mga tuwan. Pabaitaan sin Allah Ta'ala, hanabi kahinapusan,
in mga sila usugi babae na mamarat saya patuhan iban pa mga sila naraak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unin pabayta yan. Ittaku rabbakum. Mumusa niyo, ginawabaran niyo, iban sinyawalihan niyo. Pagmumus ka mo sa babang kapirigluhan. Nabangkaw nagmumus, doon na rin na sa kamakamumus. Unin dagbus yung pagmumus ini. Ittaku rabbakum biimtisali awamiri wa ijtinabu nawahi. In kaari mo magmumus, magayad. Hari pa kaw ragpakan sing kamumulahan. Nauno yan, hinang inda akan sintuhan. Apabila mo hinang inda akan sintuhan, nagmumuskaw sing kabuhi mo ibang kamatay. Sakali imiumus sa jasintauan niya, batlong nari mabasa simbaha. Tilam niya, kinaunda mawi, sa imbaran, way na mawibaran. Way magkabi atay. Way magkabi mata. Way magkabi tainga. Ittaku rabbakum. Pag mabuka kamu patuhan niyo, mainkan bariman na. Na may tayad tutiyag sila, pakakkalon, patutugon, papangatun ha syaitan. Kawahaan tagupat ka jam, di laulunin syaitan manasa. Nah. Hinangan niyo, inda akan sintuhan niyo. Apabila niyo yan hinang haatulan kabayaan sintuhan, yahpajukumullah. Kalasahan kamu sintuhan, yayaran kamu sinallahu ta'ala. Kauhaan taglima na bibiyay talam sing Quran, pawaitaan kita impanagnaan manusia sambil haulihan, maka si iwan malasain Allahu ta'ala kanila. Amo yan mga anak po. Nasa kalim manusia biyaw nagkukonsumisyon. Nabahalong nentiyungod ka ko sintuhan ini, biya paisi tuda ko ini. Biya wala na halining kahalan ko ini. Imbagay ko yaon, nagputi pula na, nagkalas na, nagbiyaning na. Ayaw. Doon ka, auno na, inpiaratong kay mo sintuhan, tay maayawang kuya. Nah, hinangatong din dia akan sinallahu ta'ala kay mo sindu miwan sinadlaw da akan wajib iwan sunnat. Apabila mo yan hinang ipon kau sintuhan, kalasahan niya, bukon kau ipon, binsanaon niya, sa hinang kau ipon ngan sadya, pabiddaon kau reng hakatan piya panjari. Wajtinabu nawahi. Layo kau, iwan paghali kau, iwan tapuk kau rengakatan mangi asiwi iwan dakula. Ay kau manudsud, ay kau manglamud-lamud, sarawa hinangan to, paghali kau, tapuk kau, iwan layo kau. Bang munahin ang imbihad turagbus, namumus mo, kaya ayaran mo, imbaran mo, dahil nga kataan makamumula, dahil nga kataan maksiat, dahil nga kataan haran. Kuno pembiyay ta sinallahu ta'ala.
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dia kita niusin Allah Ta'ala magmarayaw. Iwan magparayaw. Magparayaw kita niyo tudyo patuhan, imbungan niya, marayaw kita niyo tudyo papaggahin na to. Ang paimbihaon, nagmarayaw patao, simulang pakabayaan sintuhan, mga ruwa adlaw na nagmarayaw, nagsagga na, nagbulak na, di na mag-agad, ha, kabayaan sin Allah Ta'ala, sabab nasulang na sila ha, kabayaan nila. Magparayaw kita niyo hinang diya dunya. Natungod pa mga sila, naparayaw nila ininang nila, haraakan. Hinang nila kabayaan sintuhan, halihangan tiyang kisan nila kabayaan sintuhan. Aun hirihil kanila sintuhan diha dunya, tuin taod niya. Ilaw mo tiyo pakarayaw. Tayo gituan. Bin Nasri. Bang muhinang ang kabayaan sintuhan. Bang mutiyang kisa nilihangan sin Allah Ta'ala. In tatawangan kayo mo hambuok. Gapian kau sintuhan. Na intaw yaw, nagpakapi na pikilan niya. Nagpakapi na halta niya. Nangandul na pikilan niya, nangandul na kusog niya, nangandul na ingat niya, nangandul na ha alta niya. Di santuan kapangandulan. Inbar iman, harap nila pakain nangandul. Al-i'timadu ala Allah. In kabuhi nila. Tiukbal nila pakabayaan sintuhan. Biugso nila na pakabayaan sintuhan. May tatuwi na kiapin nila kanila. Sabab pa man sin Allah Ta'ala. Fatawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Pangandul kamu patuhan. Nay mga ngandul dapat Tuhan bariman usog da, ibang bariman barai. In bukun bariman, nangandul siya kusog niya, nangandul siya alta niya, nangandul siya koneksyon niya, nangandul siya kusog niya, nangandul siya. Kaununo kabayaan niya. Mga anak ka, magkarunahan kita niyo pangandul pa to. Nagdapat dia patinain tao nagpangandul pa kaniya. Maita, nag-inggit na, nagigil na, nagjangki na. Di na maingat magtulong tawang hakabayaan sin Allah Ta'ala. Mga bariman da kumaan. Nah, uno pembiyata sin Allah Ta'ala hikarwa. Tabangon na mo sila, gapian na mo sila. Banglaw mo gapian kau sintao kaya tawang. Malaggo in tatawangan bang kau gapian sin Allah Ta'ala. Hikarwa. Anugharaan kau sintuhan barakat. Papagbarakatun sin Allah Ta'ala into parakala yarihabaran na to. Anugharaan sin Allah Ta'ala barakat puasin yanugharaan kau sintuhan tabangan kau iban gapian kau. Hakuti kahinang mo yung kabayaan sintuhan barakatul umr. Papagbarakatun sintuhan inumul mo. Natuan, asubuhan na imbaran mo wang pila tahon na inumul mo. Nalaw mo kay man tahon. Pila tahon day mabarakat. Law mo inumul ko biya ini, alaw mhilo,
halawang bala, halawang maksiat, halawang pag ginisan na, waliyadu billah. Imbar iman. Barakatul papagbarakatun sintuhan, in kabuhi niya. Hikarua, barakatul ilm, papagbarakatun sintuhan in panghati niya, in ilmu niya. Buko ni pangakal, buko ni panipu, buko ni panglaog. Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan kita ni urwaa. Tadi na ito'y pagdua. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Tuhan ko, magpatilibon ako kay muring ha ilmu, makarihil ka ko kamudaratan. Sipuko na ko sin ilmu yan nakabuhi. Iwan siksa una ko adlaw ka na. Ampain siya inituan. Kaya ngayon niya, bang manin ilmu niya, impanghati niya, mabarakat. Nakarihil mong paat kaniya, nakarihil mong paat akauman niya, nakarihil mong paa kamatay niya, nakarihil mong paa hakyabin niya. Surayan tuan. Hikatu, barakatul amal. Papagbarakatun sintuhan hinang niya. Hinang niya wajib, hinang niya sunnat, hinang niya asibi bandakula. Papagbarakatun sintuhan, maita sabab miyagad siya hasalakan kabayaan sintuhan, haatulan kabayaan sintuhan, bukun haatulan sin napsu niya, bukun haatulan sin syahwat niya, bukun haatulan sin pikilan niya, bukun haatulan sin kita niya. Ini katu barakatur rizq. Papagbarakatun sintuhan in riziki niya, misanda tamban adlaw-adlaw. Misanda kalungkung adlaw-adlaw mabarakan. Maita halal. Maita wala kialamuran lasun. Papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya napusan. Barakatut taati wal ibadah. Mabarakatin pagtaat niya, mabarakatin pagibadat niya, may tayad tumabarakat, wala niya liamuran si maksiat, wala siya simud pa maksiat, simud siya pa hinang mabarakat kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. May ta hasanatun fid dunya wa fil akhirah. Mabaya siya sing karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw kana. Nakarayawan sadya, wayroon sipat niya, in sipat sing karayawan niya, baraka. Bang mabarakatin hinang marayaw, mulka in hinang mangi. Iyon sintuhan in baraka takatan. Waliyadu billah. Amuyad to mga anak po. Ini karwahirhil kanya sinallahu ta'ala. Ini katong fatahallahu alaihi abwabus sama. Ukabun kanya sinallahu ta'ala illawang langit. Unin lawang langit ukabun kanya, aw ni para kanya rin dito, aw ni kapara niya rin di. Uno yan, pataurun, inalta niya. May pangati na ito inalta, sin sadya. Alta sa lago-lago, yakad mo yung kabayaan sintuhan. Nikmat sa lago-lago, di kamu tay kuraning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ito mga anak ka po. Dahil nga sabab yan, ang kabtangan,
si mga sila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa lugay mo iaakading kabayaan sintuhan. Sa lugay na tulong niya iaakading kabayaan sintuhan. Anta bi khairin ma dumta ma Allah. Di kau maig denghay ng mabarakat. Di kau maig denghay ng marayaw. Sa lugay ri kau mutas dengha kabayaan sinallahu ta'ala. Namiuta sintaw biyaon. Marayaw lang ng pikilan ko. May ngata ko rin kanila. Maladyo yung panali ko. Maladyo yung pikilan ko. Siningkatan yung subay paakaron ha siratal mustaqim. Dahil nga sabihan pa ngayon natudumadlaw, ihdinas siratal mustaqim. Di makaya sinatay niya, di makaya sinakal niya, bangway roon panduan, bangway roon pamandu urulon niya. Yadto mga anak ka po, imbiyay ta kato tanyo. Anta bi khairin, inikaw yan. Anugaraan kau sin Tuhan karayawan. Anugaraan kau sin Allah Ta'ala barakat. Sa lugay mo, di mo tasday nga kabayaan sin Tuhan. Sa lugay mo, ritay kuran ng kabayaan sin Tuhan. Na, walis ka ta, natiyay kuran mo na. Bukon na saan barakat. Buko na saan marayaw. Nabang bukon na marayaw, aturan na yung kahalan. Saan yung mga tuwan? Na. Lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Amod tinirihil kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na intungod pa adlaw akhirat, anugaraan sila hula darun naim. Hula masanyang. Nikmat. In paghulaan mo. Ang paindiha dunya ini, yan panatimaw din sin mo, yan panakaw magproblema. Dahil nga sa babianin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin family niya, maglalagin tao sin biyaon, banghaunin kiyawin niya lupa, banghaunin kiyawin niya buod, banghaunin kiyawin niya pakukus. Why? Yung mga sahabat, timbinin nila, tianom nila hapangatayan sintao ing kabayaan sintuhan. Wala sila nagbin, yaw ning kabun malaggo, yaw ning buod malaggo. Kakawa tianom nila. Jantong sintao in hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Tianom nila ing pagkasilasa. Tianom nila im mabarakat, sambil yari di matungka to tanim. Sabi adagbos di na ayaran sin tao. Yadagbos si mob na yung tao magigil, ibang magjangki. Tianom kanila, imbinin kanila, taraktu pikum. Piamin sin Allah Ta'ala, piamin sin Junjungan alayhi salatu wassalam, habang sa Arab, iwan habukun bang sa Arab, katan piaminan, di nalaong kaingatan sintao, way nahalga kanila yung bihadto, bariman dakuman. Wa ardullahi wasi'ah. Na, inlupa sintuhan, ardullah, ingumi sintuhan, wasi'ah, maluag. Unin hati niya yan. Bangganta doon halugal yan. Di kau makaibadat marayaw. Napipisuko kau. Pag pinakaw lugal. Yung pagpinda mo, magpaluag kau sin karayawan. Hitanom mo yung karayawan. Bukon magtanom sundok. Bukon magtanom pagdugal. Bukon magtanong pagigilibang pagjangki, sa hitanom mo, in kala Allah, wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyasin katanom,
sim mga sila tao Makkah, iwan tao Madina, simampay marikato, in rahmatullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yadto mga anak po, pag pinakaulukan, pag pinakauhulaan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, betaan man siya sintuhan. Papaglainon na siya rin nga Makkah, harap pa Madina, bang sadyalong niya bukong kabayaan sintuhan. Mahunit ko tay Quran, in maskaturas, in kaya pag-anakan ka. Tagawa, kabayaan sintuhan. Inna laraddu ka ilal ma'ad. Paman sinallahu ta'ala, pag line na kaw, hibalik na mo da kaw, pahula, piyag-anakan kay mo, kaya bugsakan sin, ini, pag-anak kay. Kayan mga tuhan. Dahil nga sabab yan, indua hula ini, igilon sin tao. Sin papaayaran kanila sinallahu ta'ala. Iadrisan in tauruun, iban sin doon, akhrijul yahuda min jaziratil Arab. Ay niyo pagpasuran tao mangi Pamakkay bang Madina. Bangaon panakapinday doon, pakuaan niyo. Ayarin niyo indua hula yan. Ayarin niyo intuyan. Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Nabiyaw, biadagbus. Di na ayaran si manusia. Na, mauli mga kakasi sinallahu ta'ala. Paglain kaulugal, banggantain lugal yan, nimipis. Iban simigpiting kahalan mo magtagipon patuha. Biya sing kapaglain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takawa, pagbalik niya, nanaikod siya 100% indayaw. Pagbalik niya, ibuhan iwan salak sa indayaw sambil pamasanatuin. Saan yan mga anak po? Na, uno imbeta sinallahu ta'ala, bang mumahinang imbihad turagbus, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siyabalan mo indakan, siyabalan mo rin liangan, siyabalan mo rin pakadaran, di matukay mo, wang ikaw na mong pangkal. Inta umasabar. Pasan niya ngunda sintuhan na dunya. Aula-aula tong basan sila hadlaw kana-kana. Intong bas kanila hadlaw kana-kana. Bila miqdar. Di matupong. Di mavista. Di karausan tupungon. Di karausan timbangon. Di karausan itungon. In taud sinitong bas sinallahu ta'ala kanila. Kung makakuyag, mga anak po, na amuyad to, in ayat, pangadyan na to, mapuas dahil dito, mas sakitan niyo sin iamalan, sin mga sila, taumakka hajaman sin nabi, sambil hajaman ini, mag-aamal sila. Puno yan, mga anak po, biyaugbukan nila imbiyeta sin Rasul. Kung imbiyeta sin Rasul, biyaugbukan nila, ahwal, tad'u lakum pihal malaika.
kahalan bang niyo mahinanging kahalan ini duaahan kamu sim malaikat faaksiru piha patauran niyo in amal niyo hakahalan ini. Aula zaman na to ini magkagunahan kita niyo amal. Biya siniamalan nila. Imasa nila mag-uuha tao pasurun papag-agama. Imasa na to ini biya dahad to. Mag-uu kita niyo hatao pasurun papag-agama. Iban mag-uu kita niyo maghawid ang pari gumawa di nga pag-agama. Na uno hindi nga mga kahalan niya amalan nila, bang nila amalan, duaahan sila si malaikat, indua si malaikat kanila, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. O Tuhan na mo, kaulungi sila. O Tuhan na mo, ampuna sila. Indua si malaikat, di pagtampanan sin Tuhan, tayma. Dauton na to imbihad turagbus. Hikaisa niya mga tuwan. Inda wukufika fis sappil awwal fis salah. Amo hindi kau magkalit hasahapan panagnaan hasambahayang. Hisiusin tao. Hatiap-tiap sambahayang. Hasahapan panagnaan siya, diwaahan siya si malaikat, hari pa siya rumuwa. Hisiw-siwin tao nakaparayaw sin sahapan niya, hasahapan panagnaan, diwaahan siya si malaikat. Kita niyo mga tuan, maluhay san hinang sa lisuanin tao. Maita hiyahawiran sin syaitan, yahawiran sin liso, yahawiran sin pamahil-pahil. Adlaw Jumaat, lisag pito pamig na rin habay, magsambahayang man Jumaat, subay na magkamat ang pasumud palawm si masjid. Kininadlaw Jumaat yaon sa Idul Ayyam, hisiyo si makasud panagnaan, nagdaraim malaikat si sulat siya. Napila tahon na siya, wala nakasuda listahan si malaikat. Wala inu-inu niya. Amin maggadji, hangkabulan sadya, nadili sadya. Magsumbong pa Supreme Court. Wailong na piyara ang gadji na mo. Amin nga niya, wala nakalamod, hamastili si malaikat, dahon pahadarat sin Allah Ta'ala, way inu-inu sin tao. Saan yung mga tuwan na magsahap sadya? Bang sundalo, matawad mapanis. Ba't bang itong singkat di makahangpo? Di ka rumatong, papagpusa pun ka makahanggatos. Pag ubos magpusa, pinglaw na ka. Yung mga sila inituan. Way pa nagkakamat, yadto na sila, limalayo na panagnaan sahap. Sabab, mabaya sila, duaahan sin malaikat. Tanuyan mga tuan. Kakuyaran sin Allah Ta'ala, wiyay ta sin Nabi. Hisiusin tao, mag-us-us sa pasasapan panagnaan. Hari pamakalapalima in imam. Istaqimu supupakum. Sawu supupakum. Yahatul niya na asal. In pagsahap niya. Naimbihawon magkambayin imam. Magkambay ra isab siya. Kadto kamulong na paunahan. Ako na yung pukis. Kining sa rayaw-rayaw haunahan. Hikarwa kahalan mga tuan. Inda julusika fil masjid ba'da intihai minas salah. Hikarwa, amil limingkud na akaw ha masjid, puas mo magsambahayang, manasbi-nasbi, manghindua. Ampayan pagsalam patuo, pag-ubos palawa,
Miyagad na siya timindog, biya na sila lakod-lakod. Bangway ra karunahan tuod. Ubo siya. Inwirid biyay takday doon. Ilingkod mo yan. Hamasjid. Habihanin dagbos niya. Di murwa akaw, indwaa mo, umamin ng malaikat, bangkaw rin na magkarwaa, diwaahan na kaw si malaikat. Magkarunahan kita niyo kahalan bihan, mga anak ka po, alop pa sinwakto. Magkita hadyan tao sini, higad-higad, hasawm niyog, hasawm plaza, kaginisan. Bihan, hindi matuhamasan na ito. Ini ka to, duaahan kau si malaikat, inda ta'limin nasil khair. Hawak to, aun naghindo, aun hinduan. Way na kauri mo apatuhan. Hakuti ka hindo mo yung Quran iban sinadis, in naghindo iban sinhinduan, diwaahan si malaikat. Khairukum, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, marayaw kaniyo. Kamu katantanyan marayaw, sa inbidda iban inlawi indayaw. Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Natuan, inda ta'limin nasi al-khair. Waktu maghindo siya, sin marayaw, na marayaw, amo na yung Quran iban sinadi sindo niya. In naghindo, iban sinhinduan. Duaahan si malaikat. Magkarunahan kita niyo mga anak ka po. Amo yan ini amalan. Simbar iman usug, ibang bar iman babae. Aula-aula karunahan na to hamasa na to. Sababiyari nakita niyo na kuldon simpit na. In makakuha dari hapit na. Amurain niya una jantung niya. Amurain niya amalan niya. Ingkala Allah, iwang kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, mga anak ka po. Na, hingkahin na po saan, nagwakto na yan to. Nabuton ko dyan ang bukin sa mataon. Inda naumika ala tahara. Kawa sa kawa mo matug, sindong. Matug kau halawm kasutsihan. Halawm ail. Makatal siya subay na kau makatug. Hisiyusin na to gabihan dagbos. Yung kaniya yung malaikat di majaka. Iwan diuruahan siya si malaikat. Namura-murahan mga anak ka po. Tubtub na rin to. Ini ipanghinduan na to pa Allah Ta'ala. Bang man kita niyo makasupo. Bang man kita niyo makasingod. Sin amal si mga bariman usug, iwan bariman babae. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ينال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Maksudul Tuan Guru pengajian dalam Ramadan sampai ke sekarang special mengenai support. Berapa itu punya boy? Satu support Tuan Guru pengajian di dengan 6 tahun. Tuan Guru pengajian di sekolah 6 tahun.